Faatalo whātu telefola Radio Samoa le nei fo i tae au, o se mea whaafonga o talo le asolua. Latalata I le ono afe tagata suia lato penefiti, I le mai aloa I o le swinga o tupe maua ona o whanau I le amatanga o le masina. O le swinga wa iai nei le o whaamalo si ai matawhai o ia mātu o lo ola I le penefiti, ona toe fo I ngā luenga pe a atoa le tasi tausanga o le tamaititi, pe ta ia whaato aloa ia pe a atoa le tolu tausanga. O le teu ngalona lua leo whaasalanga I lunga o penefiti wa ave ese le malo I totono le faatausaga, talu ona tu mai le foe, pe ona iai leo lua I swinga o le le toe whaasalaino le matua I le Faailoa le ingoa le tamau le pepe. I whaamaunga le tanga wenga le social development, o loo Faailoa I tusa ma le 5 afe fitu se lau tangata wanga I ese ma le penefiti o ta ua le job seeker support. Aianga I atu I le sole parent support, talu ona aloa ia le swinga I le amatanga le masina le nei. O le ana iei faitaue o atu I le sefulu tasi afe Faasa lau penefiti a aafia, a o ave ese I lea matawhai o I te tawai o na waweanga ai esu e ngā luenga. O le transition payment le ingoa le fesoasoani tupe o le awha matu mai mo pisinisi, ma o le asili atu fo I nai lo le fesoasoani o lo maua nei. O le asfareilo le vaiaso talu ai na tatala I le resurgence support payment ma le wage subsidy muli, a o le I amatawa noa mai le transition payment lea o le asuia ai. O le ufa mauti no mai le minstau tupe Grant Robertson, o le transition payment o le atu ina mai e mo pisinisi a aafia tupe maua, ona o le suinga nga I le traffic light system ma Aukilani, Waikato ma Northland, ma e na o le faatasi o na maua. E se mai le suinga o le ingoa, o le afoi o le asi I lunga le awha ingo le tupe e agavaa ai pisinisi a aafia. Saunoanga le minsta, o lo manino mai e fo I o lea fesoasoani, o le aawa noa mai na o ai o le aola I le moli lanu mumu o le traffic light system, ma o lo fua lea I le tele o pisinisi o le ama whaiona toe fo I au nanga masani pe a ola I le lanu mea mata po o le moli lanu moli. O le asfareile nei o lai le traffic light system, a o le asfareile le vai aso fau le aso se fulu leo te sema, o le atatala I ava noa mo talo sanga o le transition payment, ma o nisi fesoasoani le lumanai o le ato e Faailoa mai I le amatanga o le tausanga fau. E le vao le tolu se lau 5 se fulu anga e atu le fa se lau iwa se fulu miliona le tau atoa o le transition payment. Ua le faataunuuina fireworks o le SkyCity e pe ona masani ai tausanga fau ta itasi. Ona o le popolenga I le dauta o lo ofeanga I pea ma Aukilani. Ua autasi nei le SkyCity o le Auckland Unlimited, Auckland Council ma leo e faalea o ngā ina mea faapapa o le nei tausanga. Pe lanu mumu, pe lanu moli le traffic light a Aukilani I lea taimi, e le mawhai lava na faataunuuina ma e iei fo I siaki e te tau na faamaliaina. Ma ona o le toa tele o tangata matamata e anga I atu I tausanga fauta itasi, ua whai ai ma le whaaiunga e taofia. O se whaaiunga e talitonu le pūlenga e le o whaingofia e le toa tele o tangata Aukilani, pei taai o lo o mawalunga le sila le saunga le mua o tangata uma a o iai pea I le delta. O le amo o mia le Faailoa o le faamaoniga ua umatui pui o le koviti, po o le siaki fo I negative ai e te le I whaimalanga I le Interislander. O le aso 15 o te sema leo le amata whaamamalu ai lea swinga, ma e aafia I pasese se 12 tausanga anga I lunga le mātutua. O le wata pena le au whai ngā luenga I le ngata o le su e o whai ungo siaki le nofuanga I whaai ai le pasese, ai whaapea fo I le scan o vaccine certificates. E se mai pasese o le awha o ngā ina wa awhewa I le Samia le Interislander. O le fo I wa whaamalo sia le tatau ona o atu I le aso se 10 tasi o te sema. Ua umatui mua le au whai ngā luenga, ai aso se 15 o Januari, ua umale tui lona lua. O pasese fo I o le aafia whewa inga ono o tū la fono fau o Faailoa mai, o le ama whaiona toe māua le refund atoa, ma ele ai fo I se tutongi e suyai bookings mafua ono o whaai ungo siaki o le koviti. Ua alo ia whaatasi lea swinga wha o popo, ma le aso e tatala I tua o yo Aukilani. Ua mauti noa mai le whaasilisilanga na sawana nafi, le ai se vaengo ni usila e amata I le lanu mea mata. O le asfarele nei leo le ala whaia nei le atunuu atoa I lalo le traffic light system, ma o Northland, Aukilani, ma nisi o I tū mālo I le North Island, leo le anga I sa o I le lanu mumu. O isi umavaengo le North Island e le o la vea I le lisi na au mai. O le au whaatasi ma le South Island I le lanu moli. O le luava yaso I lumo le atoa I loiloa I le mālo le traffic light system. Ai mo Aukilani, o le vao le aso se 15 ma le se 17 o te sema, leo le ama whai eo na tu ua le a ai pe a whai ua umatu I lua, pe neka te fo isiaki o koviti I tono le fitus fululua I tūla, ai ele I o ese atu. O whaamauti no mai e fo e tamai tai pālemia Jacinda Ardern, o le ale ai nisi tapu mofe malanga inga I le vao a ai. Whai watu tala mai Iapani, ua le ai mai Iapani so o se tangata asiasi atu, ono o le fefe le Omicron,
O lea wa a matata puni faitoto o le toʻatele o atunuu e aofia I Niusila I a Amerika I saute ona o le vairusi fou ua taʻua le Omicron. Peitaʻi mo Iapani ua lē na o atunuu ua faamaonia ua mauai le Omicron ae o pasese uma e asiasi atu mai isi atunuu. O le asonafi na faailoa mai e le palemi o Iapani lea faaiʻuga ma e a mata faamamalu mai le aso. Ai se talalata mai soʻesoʻega le Omicron I saunoaga Dr. Anthony Fauci le li soʻesoʻe faapitoa I Amerika pe a le lua vai aso pe sili atu foʻi e moʻomia ai le soʻesoʻe a tili o lea vairusi fou. E le o iai lava se tala mautino I le te leo le aafiaga o le Omicron ae pe sili atu foʻi isi vairusi ua uma e pei o le Delta. O tala na o le taeao, manuia lenei aso.